Gipol kaham kay job to ngay Facebook go job to khazani kay ransak ni tako bukok shongo ani klomon kay choban ikibaya po live kini 18 tarik 18th of December 2025 kini ang live paimani reason hanggang ke Roman script no ki kaisa kok sanani hengi ma paimani no kachang kabangma no kini bawang banang rampo gakhar boge tamu khaka tamu klai ka bo kini kok bawang no ti abo chungcha kuno nuwi mangka au Mona scriptura nangabang ani klomong yakparo karena ang kaisa kok berarti mukhang namu chungka ani Facebook ni live kay nang judi tiprakan ni bagay kok saimaya tiprakan ni tamunang abunan ng saimaya hangke Please get tayo ng akwi nini administration nini power kay ng akwi tongo a power no ng nini bakwa bisingo ng tongi shigi abuno ng utilize kanani tawang kugi tam ni himale gagawa chini ko borok no hamzak nai chini ko borok no mani kok no shai tong nai From the beginning, class 1 to class 12, base the holder, kini, resap kung resap ngayon, kini, ko borok na hamzagay, ja asuk, rakay bisi, choba klay pay ngayon. Borok paano sa kini, Roman script no, hamzagay support tayo tungong kanke. Why can't you support Borong gunan sa rampogo ang mga abong sunani mo chungo. Nang tangi support taimiya, tamo problem tong nini. Tiprasani hamkray ni bagay gagagawa chini Roman script chang nango. Roman script is the main and it is the most important thing. Chang communicate kaya ni bagay, chang kok kaya ni bagay, chini generation go, chini board exam appear kaya ni bagay gagagawa Roman script gagawa abo belaki important nani tongmani jaga nani chungkani dabi kai tongmani jagawo who are you ngang khabo chini mani kok no cheng gagawa dabi kai tongmani jagawo Roman script by ngang khabo kasunai ngang yak ka biang ni singrai ki tong tan khu ga khai yarang ni tong phai ba klom ka kok dipa chakma dipol ka hanggang mo mangay hangkang belay wano ka pula no belay kino kakamo tam ni himale tini ni o shalo tini chini bagay ka sa belay kino historical day ni ang kaimang no chini kiplaka ni bagay tini chok no job to jani ja tayo no homsan really Hay nay, eba baka gagawa klay tong nga. Hay fano o jaro, sakmang ani barog bay kari fano, ani baka barog bay. Ani baka chinikip ka kabay. Ani baka chinikip ka hawa, chinikip ka kanilogyo, homsan reliwo ng shawijak. Hay ni bagay, nawa akobi, tonggi fano, baka aramay niyanggi, kini live ni Vicente, fano. Karo busog, live naimani bisinti tamu response abang kita saimang ngamut chung mani bay ang live ma paika. Hanggai tebo ang kok kanani mo chungo. Gagawa even ang nizibo Bengali script by Jesu Bangla sima payo. Gagawa chung 100 marks ni exam maro Bangla by chini Bangla Bangla jagawa kung siyo
kaisa khlai ching tan gak man chini banglani mark sugke 100 ni bisingo ching 40 50 okay hangkai borong banan khalno ang abang khanga mo chungo ti prasani hamklai nang nayada chini generation go future go let them shine in the future don't you want that nang abang nayada ang no abang khanga mo chungo and why should ngam by face to face malai pok ma sakang ke eba aba hai jaga phai kang ka ani bakhak ti o question no tong nai khang nang ki prasa da ni if nang tomok ki prasa ni tong khang ka ani bakhak ti ni khang ka sak koi mong obo no kini ki prasa ro kini roman script no ki dabi khlai tong mani jaga o roman script ni ki ko sai tong mani ka ga o who are you to stop nang khabo and nang kho ka tang gai kho ka ki prasa gai nang tang ni joma ke akhi ni joma ke tai kan lo khu ki bi nang nang ni joma ke tai kan lo nang hui aba si ki bi ga ba no what is the use nang tang mo use khang kha ba no tong ni wi khai na ni ma ka chi ni ko ya ma ka gai ja ga ga na khai ba long ba nang go ja ga ga chia ra ko gai ja ga go at min khi sam pa lo ga ko na ba ji ke o ma hai ko khai tong mong kai King next generation ng nawang itangay kamu kang nay. King nawang no legal ni bahay ki bawang ni man nay. Nawang zay hak kang no legal ni wan ko may tini dot pa nga hamza go hone, dot pa ni korang kishaw hone, dot pa ni bari kok shay tong go hone, nawang may go chigi kok kok shaw. Nawang itangay sense of humor. Tumung tong kang kay. Mokol bay nawang moving na tong kanga. Chini akak ki prasa loko kini obuna ki dabi khlai tong chini student go lucky charge khai ka chini student go buk deprive khai ka obuna ki tangi nang kinyo ba hai ke ko khai kya ang kun buji man le kha black kha khamo ke ni jinga black thing job jobe no khai legal no chini barong dengan khal hane kok mas hamani but do you know one thing ang akok no khangai ni ze mung nang king ke borong we tongo nang a borong ke sak nai ba abono nang I respect no nang yasak nani ani moklang mu khano hori yang no nang ba mission khut pa su ching ke pra khani moklo kri bele Mishum hai pasi in yam lengam bachini mokola askenang base kam khana askenang baseless ko khawingai askenang owa hai ko khaka chini kiprasa ni bakhaw chini kiprasa ro kini sentiment nan gap obangati ching roman script nang wo jaga ko ching a b c d e f v obanga ching pori ngani bari ching klai ge script chini bari easy all script no chừng đã hăng ngang một chừng vậy à và all script ni bari chừng đã bị klayo có cả một problem mà nghe những tiếng nghe over hay cái ngừng mà nghe klay tan cũng bù vi mang liền không nhưng mà cầm khang này khang cái shop thay nghề buộc là ông khang nào nghe bộ bút sao bút cái tông nào shop thay gọc tông nào anh cái khai man mani bị sinh go nghe bút sao bút cái gọc khai cam mò mà gọc khai mà ngày bơ nó không càng ngừng foreign country lo hore foreign country lo pori ngai chini kip ra kha ro không càng ke ban le medium lo pori oi ban la script no simi pori oi ke ne hopung khapung a ban la script ni ba dei ke ni lawai khai tong chawak khai tong ngừng ki over ga ngai ngừng tomong aba ngai yung càng ke to chini kip ra kha ni ba dei ngừng kho ka black ke ngừng zung gal ni chang khai mango nhưng khó có cái kịp ra cái bố số chân clear cái khai mang cả nhưng ta cái chính là một bố số cái kẹp cái tổng phải à bọn này answer anh nên thằng này ở khơi cái này chính là chạy rồi school pori tổng này chạy rồi bước sang cái bọn mình board exam class 10 class 12 bọn 100 cái big exam rồi về bọn mình script no bro kaham ke bro roman script bo se bo exam
hamke ruinge baga pasun thung ngi abo ngayada kini ke prasa bakanga abo goi kini ke prasa teibo kuchigo ka thung abo ngi ngaya hanggang cái chừng tăng cái kini hagal hasawa thangay ngay chừng kini ba khoroksa cái khoroksa ni hamgak lại mang nani nó hay chừng aswk borom kha tăng abo nó cái chừng aswk tolgak kha tăng chừng abo nó kha supply cái kha kini ke flower kini ke prasa ro cái kini giprai khai cái tong mani cái kini roman script nó ki có khaga yang cái tong mani roman script nó ki cái bức cambo ganga cái lai ra cái tong mani bushuk lai keben ra cái tong mani tam mi babi mange chenti balai thango cái kho operat ba balai thango cái kho pap khamung khai ka chem ko borok no cheni roman script bo singa ni mochung mo ni chang khan mani babi anh live này còn này Debbarma Shamoli Kok Dipa Chakma Monas Tripura Norog no khagi ani hanok kong eba ani fayong kong ani takubukuk Norog no khagi. Is there any mistake for our Kiprasa people of asking the Roman script that we want our Roman script and our demand is the Roman script? Abo kini kung mistake datong na abo kini kung kaya datong na abo ni Roman script kan mani bagay kini bagay belay kan kay kapap kamong ka kay kong sang long teray ni Zara pale mayo aguliwo ambassador Philip kay Rikap Hansulit dofani tamo kamong tang kanaro dofani bagay tamo kok kakanaro dofa tamo ngay no tamo kay mangka dofani mukti nyo hunani bari nyo gano bari basaka nyo kaida manka dofa tamo ni what is the meaning of dofa who are Kiprasa people nyo urban ki definition read manka Kiprasa mani khabo Kiprasa ni identity kamo kini Kiprasa ni culture kini Kiprasa ni heritage kini Kiprasa ni hukumu kamo nyo abo khaimi ani bari no kini Roman script na private itu na rin yan bari no kini Kiprasa kini uklo klay tungo abang ng khaimiara ngang ni jina khawa sa intellectual barok ngang ni jina khawa sa khubbaram bana ngang ni jina khawa sa legal kaham ni chong mabay what do you want to prove to our Kiprasa people abang na sungan ni mo chungo ngang aba hai ke khiye ngang aba hai ke funugoy kini Kiprasa nga nang tamo funok nga mukong ka kini Kiprasa nga nang tamo khaimang nga mukong ka tanadi this is the 21st century kini Kiprasa ro chukap tonglat kini Kiprasa ro shiring ka ngay tonglat kini Kiprasa ro actually tonglat well educated borok well intellectual borok table kini Kiprasa ro ang khonay buskango abo nang yang may kangaragi siyang aswk tong lab. Chang anyhow chang this time on board exam class 10 and class 12 and chini dabi abo no tong na chini student kong no Roman script by answer singani and Roman script no manani yung chang abang ng tong and kini ako tarik ni je really je homsan really ni bisinte kung positive manliya positive answer na ni kiti chang manliya ko chu khakawa tong nai ro je administration level of kamang klay tong nai ro ba ni kani tomong ko na answer sok paliya chang kung geng makhang go hai ke ya do chang ako tong lab. We are 21st century ni Kiprasa ro. This is nevertheless too late ya. Tabu bujora chin choba klay ngay and barbal khai tongo Facebook live ni bisinte Roman script no ki chin puno sacrifice eba chin puno corporate khigla. Our first demand is Roman script chin Roman script nango anyhow by any hook and crook chin Roman script no nango.
Norog baka hanggang ke bakao kini habubadra kini bari aswk hamon khai tongo kini habubadra kini gopani bari aswk pok shai tongo kini gopani bari tamung nang abang wangsubi kasha ke chingo biki chapna ngayo chingo tansa tu ngayo. But you are not only you, there are some of the leaders who doesn't want us to be tansa. If you don't have any guilt to speak about our Kiprasa people, don't ever tawang sugi kini Kiprasa ni bagay ngawas kamong kaham kaibo mangnay ni. Because now ni kani chung kuna asaya, you all the leaders, some of the leaders are totally blank. Ngaw ni bakho kuno kre, ngaw totally blank. I blank bakho ngaki ngawas kamong kai tong mani bagay no, kini Roman script no ti. Chừng taru pa no fight khai mai kong fight khai no matong. Kini Kiprasa ro kini khalsaya bole not only on the year of 2025, 24, 23rd, 22nd, 21st. Bosok chừng ông nga ki chawak lai phayo. But chừng same thing chawak layo. Really kayo stop ngi kango orang pai kango chingi really ba orang pai kango chingi choba chingi Kiprasa no ko ketil bai mekep man tago bo mekep ni tong khu live mi bisun ki phanga ang politics kok no bisis hagla tam mi bari hingkai kabang ma borok tongo politics kok no samang knamang akai cha Trong politics nên politics thungi the politics thungak nai borok bai illegal migrant hab goi ngang overhai ke ngang chini kubawa chang tong krai chak rai ria borok bai ke ngang politics thang maya chini Kiprasa ni Roman script chini demand bai ke ngang politics thangi tongo ye kab tak chalega kab tak karega आप chang ngang kiriya tawang sugi loko Kiprasa ngang kiara akui tongo ba kia mi mali ngi tongo obang ke ching kiri nai obang ke ching la chenai ba chang uklok usui khanai never kuno ginoya ngang ve ching rights by politics thangi tong mani ching rights ko ki ngang kingaw ba hai ke stop phai chingo on the middle of the way ngang ching bai oba hai khlai tong mani ching shirin tong la ngang ek kam khai gi bogam bangang khal ram program jamatia khana an kewish request khai ngani mo chungo ngang jogi ching demand no kiyong ngang aswk bushungi baka kha eba ching demand chungo ngani bagi ngang aswk bushunga kangkan ke please kindly ngi bushabati ngi bushubaka no from today you start teaching them or go don't ever teach them A B C D E F G kok shadi bangla ko ba shadi bangla ko bong no jeba beng no bangla na asga private ko we devangiri oba hekpa ma script no ti no hamka go a script no ti ning na ko tini shimi start khai nung ga jamatia sei tong mani ni na a jamatia kai chang no ngung remove khai ki Kiprasa ni bakha kham khani khamai khapla sawi khangpano Kiprasa ni thoi ngawak ka kham khai manya kho Kiprasa ni thoi tago bak thang ko Kiprasa ni thoi tago bak tong ko sagono Kiprasa ni thoi tong kha Kiprasa ni bari chawa khlai ngai abo ni bari no khana ni mochingo bagam banan khal songo 제꾸누 꽉노 샤나니 스강 에버 제꾸누 샤몽노 찌니 Kiprasa bagay 클라이나이 에버 싱에 니 완코 강강게 before that please 액셔버 완수기 bus 강고 찌니 Kiprasa train 파이 동고 찌니 Christmas 파이 동고 비시가달 파이 동고 Kiprasa bay Kiprasa halok kobe halok no boy kobe halok no roy shiri tiwo kaisa bomong great lang nani
nung ang tamo samong kailangan kini hukumu rate lang ngani obukit nayo naya kini generation go gitray kung itong thang kini generation go kini torak suklagade gaga buto klay gari tong thang kini beri bekharo rap klay gari tong thang ken abo naya BJP government ang obon khangani mutingo nawag khawa sabka sath sabka bikas. What is this? What's going on? Ang kung khaimia obo kamo is this obo kaisa mga kam khangai tipra khabai tipra khango kam khangai bulai gamani gaklai na tipra khabai tipra khango lakhi gamani gaklai na tipra khabai tipra khango kam khlai mani klai ang bisi ko khalak akak jaga ani kok sawino ang live makak sinay jok to tipra khangai tong ngai rok no kini ni really ni bagi ang no jok ni bagi nang studio o really kaham kun ke thangani thung te kaham kun thangmani bisingo all kini kok baga demand gatino implementation khajak ngani thung abani bagi kini kani board exam king roman scribe mangani thung obonga ani kai tongi khani bo shubi matong nai kai jot to tipra khani khani ani koimong obonga tongai king thamka khlai mani bisinti king khoroka be halok manjungai no hate spread love and peace be with you all. Thank you.